Dobar dan, dobri ljudi. Moje ime je Milan Vilić, a vi ste na kanalu Vilić zapisi 2. Hvala svima koji svojim prilozima podržavaju rad kanala i omogućavaju da kroz ovo vreme putujemo zajedno. Tu sam, ništa ne brinite. Nastavljamo posle kraće pauze. Da vam iskreno kažem, nekako sam procenio da treba napraviti malo pauzu, doduše kratko, par dana. Prvo obaveštenje jedno da verovatno mnogi i ne znaju, a i ja zaboravim. Na Telegramu imate kanal Vilić zapisi grupa i pozivam vas da se priključite, ima 500 članova za sad, a i ovde na ovom kanalu smo još malkice, pa 5000 pratilaca. Tu grupu, Vilić zapisi grupa, taj kanal sam zamislio kao neku vrstu rezervnog položaja, ukoliko se nešto desi na ovom kanalu, jer meni svako malo slupaju kanal. Tako da ostanemo u vezi, u kontaktu. Inače, mogu vam sa ponosom reći da je to jedan veoma dobar kanal sa vrlo kvalitetnim informacijama. To i tamo bude malo, pa ili upozorim ili obrišem. Samo da stavim još jedan put na znanje svima. I taj kanal i ovaj kanal su kanali koji apsolutno podržavaju Rusiju. Znači, sve one priče koje su jedna podla propagandistička izmišljotina, te da je Putin isto što i ovi, sve su to globalisti, oni se dogovaraju, mi mali stradamo. Sa tim pričama me zaobiđite na ovom kanalu, banujem u letu. Kogod ima kakvu potrebu da stavi soli na rep Rusiji i Putinu, imate kanale gde takva lupetanja možete slobodno tamo da se razmašete, ovde to neće moći. Kažem, zapratite taj Telegram kanal, dobar je kanal i ja se ponekad iskoristim informaciju koju tamo članovi kanala plasiraju, a ja je ne znam i iskoristim je za emisiju. Sad, ono što sam prvo u uvodu da kažem, Damjana Kneževića su ekspresno strpali na 60 dana kućnog pritvora, stavili mu na nogicu, gledao sam to sinoć, tu njegovo obraćanje iz svog stana. Zašto je to sad interesantno? On je, vidim, malo razočaran što iako on nije bio prisutan, taj protest ipak nije održan, jer ovi njegovi saborci su od toga odustali, jer su oni policija je zabranila skup taj dan, kad je trebao da bude održan, a po zakonu mora 3 dana ranije. Znači, ti moraš da prijaviš skup 5 dana ranije, a oni 3 dana ranije moraju da ti ga zabrane. Možda ga zabraniš tu, taj čas. Što se desilo, naravno, u ovoj zemlji nejaki se pozivaju na zakon, a ovi koji su jaki, oni rade šta hoće. To je sva priča. Međutim, to treba da vam bude jedna vrsta indikatora da smo u jednom trenutku u kojem ne dolazi u obzir bilo kakvo remećenje procesa koji su započeti, koji traju već evo godinu dana i sad će u Novom Sadu 1. novembra biti obeležena ta godišnjica.
Znači, bilo šta što bi tekući narativ, kako se to lepo kaže, moglo da poremeti, to mora biti ekspresno uklonjeno iz javnog prostora. Tako da i to treba da vam bude jedna vrsta indikatora. Ko vodi za čiji račun i sa kojim ciljem ove proteste u Srbiji. Da je tu jedan opravdani narodni bunt, jedan revolt, jedno krajnje nezadovoljstvo i stanjem u zemlji, političkom, vrhuškom, nezadovoljstvo međusobnim odnosima, političkim sistemom, drastično zloupotrebljeno. Drastično zloupotrebljeno. I da se proces vodi ka tome da uđemo u potpuno urušavanje zemlje. Da je to osnovni cilj ovog protesta. Ne znam koliko hiljada puta ću to ponoviti. Valjda će neko i razumeti. A da kad se pojavi nešto sa strane, kao što se pojavljuje Damjan Knežević, sa imenom i prezimenom, jer ovdje imamo neimenovano vojstvo, ne zna se ko vodi to. Naravno, znamo mi i vi koji ste na ovom kanalu, to vodi lepo, na dnevnom nivou vodi Palantir. Sve organizuje. A na strategijskom, operativnom, taktičkom, strane obaveštene službe, na čijem čelu su Sjedinjene Američke Države, odnosno CIA. Oni vode taj protest. A ovaj naš dobar svet, dobrih, poštenih ljudi, koji pocepaše cipele, i ova naša omladina, poletna i slobodoljubiva, biva povučena za nos. Šta da radimo, tako je kako je. A, kažem, pokušaj Damjana Kneževića da zaista nešto konkretno uradi, da predupredi, biva momentalno sabotiran. Znači, bez greške. I bilo ko drugi da se pojaviš, isto bi prošao. Nema problema samo ako organizuješ skup kao što sam ja letos probao pa dođe 30 ljudi. Tu nema problema. Dođite, ispričate se, sloboda govora, idite kući. Nešto što bi zaista mogao postati nukleus pravog otpora, to ne može. A zašto je to bitno? Pa zato što kogod da se pojavi, on će vam pokušati da predoči sliku razvoja događaja koji treba preduprediti da do njega ne dođe. Na primjer, da ne dođe tih 1 milion migranata u Srbiju. Jer kad dođu, onda je kasno. Onda je kasno, dragi moji ljudi. Takve stvari se moraju preduprediti. Ali, dok nastava ne postane očigledna, izgleda je do širih slojeva stanovništva jako teško doći. Tek kad se budete gurali po autobusima i ulicama, sa grupama momaka u punoj snazi, tamne puti, tada ćete valjda shvatiti gdje smo došli. I onda ćete isto tako razumjeti gdje je glava až daje. I šta treba s tom glavom raditi. No, vidjet ćemo kako će se stvari razvijati, a ono što se razvija na međunarodnom planu
slušao sam sinoć Claytona Morrisa sa Redacteda, on govori o satima koji nas dele od američke invazije na Venecuelu. U našem žargonu bi se to moglo prevesti kao svaki čas se očekuje početak. Oni su jednu ozbiljnu grupaciju pomorsku tamo već navukli sa sve nosačima aviona. To ima nekih 2100 km, ako sam ja dobro zapamtio, od Venecuele, na primjer, do Floride. To jeste u borbenom radijusu američke avijacije, kada bi sa Floride poletali, ali onda moraju i ono tankiranje u vazduhu da rade, što je ipak komplikovano. Sa nosača aviona je to jednostavnije izvesti. Međutim, ta Venecuela je zemlja koja je veličine kao Francuska i Nemačka zajedno. U tropima. Znači, oko njih je džungla. Bilo kakvo iskrcavanje na zemlju koja ima oko 40 miliona stanovnika je, boga mi, ozbiljan rat. Kakav god da im je protivnik. A van toga, što ta Venecuela pre ima jedno mjesec dana, možda malo jače, je i potpisan sporazum o strateškoj saradnji između Venecuele i Rusije. Da vas podsjetim da je Maduro bio letos sa Putinom u Moskvi. Pretpostavljam da su i Rusi i Kinezi do sada spremili doček. Ako je jedan svečani gromopucateljni doček tim američkim marincima kad se budu iskrcavali na plaže Venecuele. Venecuela inače polaže pravo na pokrajinu Ecuebo, koja se nalazi u Gvajani. Ja sam svojevremeno, za neki se možda i sjećaju detaljno to objašnjavao, čitavu tu priču. Ta Gvajana je isto tako jedna potpuna kolonijalna izmišljotina, gdje su Englezi na kraju, koji su bili završni kolonizatori tamo, iza sebe naravno ostavili haos i nered, kao što to su učinili na svim tačkama planete gdje god su se oni pojavili. Venecuela polaže pravo na tu pokrajinu, a to je otprilike 2/3 Gvajane. Između ostalog i zbog toga što je ispred obala, po međunarodnom pravu, je pronađeno ogromno naftno i plinsko polje, gdje je to polje koje i delom pripada Venecueli i koje Venecuela eksploatiše, bogatije naftom i plinom od Saudijske Arabije. Znači, najbogatije nalazište na svijetu. I to je sva priča oko Venecuele i od toga kako Amerikanci, zlikovci, cinici ubijaju najobičnije ribare, koji tamo između tih nekih ostrva idu, pecaju ribu, šta rade. A oni to proglase narkotrafikingom i pošalje mu raketu u čamac. Pobije nevine ljude. I onda slušamo Trumpova lupetanja. Čovjeka zlikovca, čovjeka koji je iz svoje pameti više izašao, potpuno lud i on. Kako on ubija narkodilere. Oni treba, kaže, budu mrtvi. Ti čamci, jučer sam neko od ovih komentatora slušao, kad bi hteo da dođe do Floride, morao bi, takvi su, po konstrukciji i
morao bi 20 puta usput da se puni gorivo. Uopšte nije u dometu im nikakve Sjedinjene Američke Države nisu. Ne, to je narkotrafiking, to Trump odlučno čvrstom rukom oslobađa Ameriku droge. To je užas jedan. Sva priča se naravno svodi na naftu. Zašto na naftu? Pa zato što Americi fali oko 5% nafte. Ona je veliki proizvođač nafte, ima bogata naftna polja, pogotovo tu naftu iz škriljaca koju eksploatiše uglavnom iz Kanade. A i u svoje vremena sam na Discovery gledao dokumentarac, ljudi moji. Taj užas koji te naftne kompanije ostavljaju iza sebe, to liči na mesec. Znači, strahota je. Jer to ti škriljci, to je taj jedan površinski sloj zemlje, koja je u suštini pesak, na kojoj su one lepe šume, rastu i priroda, sve. Oni taj površinski sloj skidaju, nose u kotlove, tamo to zagreju, sa vodom pomešaju i onda nafta ispliva na površinu, onda oni pokupe to ko seljanka kajmak i to proglase naftom. To je inače najlošiji mogući kvalitet. Ta voda koja se upotrebi da bi se to ukuvalo malo je potpuno zagađena i oni to samo išibaju napolje, puste i nijedno pošumljavanje, ravnanje tla, bilo kakve priče koje bi njima pravile troškove u poslovanju, od toga nema ništa. I tu gdje oni sa tim svojim bagerima prođu, iza njih ostaje mesec. Plus zagađena voda. Strašno. Ali tu naftu onda oni uzmu pa pomešaju sa ovom venecuelanskom ili saudijskom i dobiju naftne derivate. Znači, na ovu planetu niko nije zagadio kao što su to uradili Amerikanci. To uništavanje, pre svega severnoameričkog kontinenta, traje već 100 godina intenzivno. Milosti nikakve nemaju. Oni, tačno imam neki osjećaj da i oni to tlo doživljavaju kao privremeno. Da će oni otići posle toga. Svi socijalni eksperimenti se prvo urade na stanovnicima Sjedinjenih Američkih Država. Onda idu pa po svetu te ekspedicije, rade razna psihološka dejstva, propaganda, programiranja, ovako, onako. Ne znam, biti Amerikanac, pa to je strašno. I biti u Americi, ja ne znam, ja tamo nikad nisam bio. Verujte mi da mi plati neko. Evo ti, Milane, idi vidi New York. Sve ti plaćeno. Najbolji hotel tamo. Ne bi otišao. Ne bi otišao, to je užas, mislim, po onome koliko sam, a pratim ih čitav život. Nisam anti-Amerikanac u tom nekom ljudskom smislu. Ja sam odrastao na tom rock'n'rollu. Neke vrednosti tu usvajao. Međutim, to je strašno. Drugo, Rusi su objavili, Putin lično, da su taj burevesnik istestirali i to sad ide u... Njihova su testiranja veoma rigorozna. Dugo traju,
I oni dok ne dobiju proizvod koji je 100% onakav kakav je zamišljen i deklarisan, isproban, testiran, to ne ide u upotrebu. Sad su objavili da ide. To je još jedan u nizu signala kojima oni žele da u stvari probude ludake. Nemojte ići. Mada lično mislim da Rusima to ni ovoga puta neće uspjeti. Oni imaju jednu mapu puta davno zacrtanu. Nemaju plan B. I oni dok ne poginu, neće se smiriti. Kažem, ne znam, već i ja polako ne razumem tu količinu ruske uzdržanosti, mada je obećano Zapadu da bude li neka od ovih raketa poletela u dubinu ruske teritorije, da će ruski odgovor biti zastrašujući. Nadam se da će Rusi održati prijetnju, jer će raketa, budite sigurni, poleteti i nadam se i verujem da će odgovor biti zastrašujući. Jer mi smo izašli objektivno iz zone politike i iz zone političkog. Lavrov može da ide u penziju. Što se Zapada tiče, naravno. To nek da nekom mlađem, nek se bavi tamo sa ludacima, da se on već čovjek u ozbiljnim godinama ne troši energiju na budalu. Sve vas pozdravljam i volim za Carstvo nebesko u slobodnoj Srbiji. Živjeli.